Yes, reka twongere tubasuhuze cyane rero tubifurize igitondo cyiza nkuko bisanzwe inshuti bakunze Jeune Official aho mutwumva mwerereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero mwebwe mwese mwakanze subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu rwose zikihagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri turi tariki 22 z'ukwezi kwa kane turi mu mwaka wa 2025 muri iki gitondo rero ikituzinduye n'ubundi na makuru agezweho akaba n'ubundi nk'ibisanzwe ari amakuru tuba tugenda twibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri iyi ntambara rero ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC tutibagiwe n'abambari bacyo. Nyemero muri iki gitondo nkubwire ko n'ubundi ikituzinduye na makuru tugiye kugenda rwose tugaruka hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye turagaruka ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane rero yasabye ko M23 bakerera umusada ku kibuga cy'imirwano aho ubundi Wazalendo ndetse nabo Barundi na FARDC bari baje ku bwinshi ariko ibyo bitero M23 ikabisubiza inyuma. Turaza kugaruka rero n'ubundi nk'ibisanzwe kuri SADC cyangwa se kuri SAMI DRC kuri zangaburo za SAMI DRC ziri hara mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo byari byitezwe ko zagombaga kwambuka zikava hano muri Kongo cyangwa se hano muri Kivu Amajyaruguru zigaca mu Rwanda zikerekeza mu gihugu cya Tanzania. Gusa ku munsi w'ejo ntago ariko byagenze ari nabyo byanatumye 23 bamaze gufata ibindi byemezo. Ese kubera iki izi ngabo za SAMI DRC zanze kuva hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi byari byamaze kwemezwa ko bagomba gutaha byatewe n'iki? Byose rero nibyo tugiye kugenda tubabwira cyangwa se tubagezaho muraje mwumve uburyo ki izi ngabo zigoswe hariya zabuze icyo zakora zabuze icyo zacikisha ndetse n'ibijyanye n'abasirikare ba FARDC ndetse na FDL bari hara muri SADC ibyabo byose tukaba tugiye kugenda tubibagezaho cyangwa se tubishyira hanze kugira ngo mubigezweho cyangwa se mubikurikirane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero wowe wakanze kuri subscribe turagushimiye cyane niba ro nawe utarabikora bikore nonaha kugira ngo nawe tuzajye tubana gatanu kuri kagenzi kako. Tudatinze rero mu gihe ngitegereje rwose ko ntangira amakuru yacu namwe mwe mugenda rwose musharinga iyi video mwe muyisharinga ari nako kandi ngomeza kugenda nanjye nshisha amaso mu bitekerezo byanyu ariko kuri ruhande mwibuke ko nibura njya ntangira kuvuga rwose ari uko umubare wamaze kugira nibura nko muri 800 cyangwa se mu gihumbi gutyo kugira ngo operation nk'izi mbamanuye ziba zidasanzwe kugira ngo nk'izi operation mbamanuye zidasanzwe muze kwa mwese rwose tuzitangire turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako kuko ntago nifuza umuntu uri buze kunsubiza inyuma akavuga ati fighter none harabyari bimeze bite ndashaka gufata donc ndashaka guhera A mpaka ngeze kuri Z cyangwa se ngomba guhera kuri A et Z ngomba guhera kuri rimwe mpaka ngeze ku bare wa nyuma. Hanyuma rero ndabona like zikiri nke nazo ni mukomeze muzamure mukomeze mukore kuri like rwose tukomeze kugenda tuzamukana hanyuma nze mbibwire rwose uburyo ki SADC igowe cyane no kuva hari ahantu. Ese SADC kubera iki idashaka kuva hano mu kigo cyangwa itahe ije muri Tanzania? Kubera iki iyi SADC ese ni transport babuze byagenze bite? Amakuru yandi nuko mu byukuri Jeune Sultan Makenga nawe akomeje kugenda bafatira ibyemezo simusiga ibyemezo M23 bari gutegura inama yo kwicara bakareba icyo bari buze gukorera iyi SAMI DRC yanze gutaha. Nababwiye nti ahantu tugiye kwagaruka donc ngiye kubagezaho amakuru akomeye cyane yahanga kuri izi ngabo za SAMI DRC na makuru n'ubundi ndibuze kwandi kumwe na Vincent cyangwa se n'ubusesenguzi ndetse na update tugiye kugenda tubagezaho kubigendanye n'izi ngabo za SADC cyangwa se za SAMI DRC zanze gutaha rwose ariko biri no kugenda bivugwa ko ngo uyu munsi ziri buze gutaha ariko nta cyizere cyuko ziri buze kugira gute gutaha. Ndashaka kugira ngo mubare 800 cyangwa se 1000 bizamuke vava muzamuke dutangire mw'abantu muzamuke cyane
munkanda no kudutima muvuga muti rwose turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Mbere uko ngitegereza roko umusharinga cyangwa se musangiza abandi iyi nkuru kugira ngo uwo mubare wuzure, none tubone tumanuke kuri Sami DRC. Munyemere mbabwira ibya Nyiragongo uko ku munsi w'ejo byari bimeze. Operation icyo mutigeze mumenya nuko operation hano muri Nyiragongo irakomeje, ndetse ikaba ari na operation iri gukorwa byo ku rwego rwo hejuru. Hafi rero ibyumweru 2 n'igice bigiye kugera cyangwa se bigiye gushira hano muri Nyiragongo. Imirwano ari imirwano, urugamba ari urugamba. Breaking news nuko ubu tuvugana no bitasubirwaho, urugamba hano muri Nyiragongo rumaze kugera ahantu bita muri donc barenze Nyiragongo, ubwo bageza ahantu bita ngo ni Nyamuragira. Hano muri Nyamuragira niho barimo kurwanira, niho ibitero bikomeye cyane biri. Ariko no ku rundi ruhande M23 ikaba yatangiye kwifashisha icyitwa drone, ndetse zikaba ari drone zirasa nizo ziri kwirwa ziri guhiga izi FDLR hano muri Nyamuragira, kuko murumva ko iki kirunga ni kinini cyane cyangwa se ishyamba rinini cyane. Kubona abasirikare bazirirwa bari kwiyemo, bari kwirukanka, bagiye mu buvumo, bagiye mu butare, bakaba bariho biragoye. Niyo mpamvu M23 yahisemo kuvuga iti reka no duhindure strategy. None baravuga bati reka tworeze drone zo zibahiga zikore ikintu bita mizayiro. Bari kubahiga rero nabo bakaba bahisemo rwose gutatana. Mu by'ukuri bari gutatana, ariko gake M23 iri kugenda ibavumbura izi drone zikagenda rwose zibabona. Aho ibabonye ikarekura ikintu cyitwa kompora. Noneho abantu bakubwira bari kubyumva neza nabatuye ahantu mu Bwiza, iyo hirya mu bice bya za Masisi, naho uri hano hafi rwose muri za Goma, hano kuri ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda, nta kintu mwakumva. Ariko hariya M23 ziriya FDLR zimereye nabi. Sinzi muri iki gitondo niba operation ngo bimeze bite, niba yakomezeje ntabwo ndakira amakuru kuko murabona atuje hakiri kare cyane. Ariko birashoboka ko nibuze kuva muri studio, ariko nubundi mbahaye icyitwa update mbabwiye kubigendanye na operation uko bimeze. Mukandire kuri like, munkandire kuri like mwabantu mwe tuzamuke muri operation. Munkandire kuri like, ndashaka kugira ngo tuzamuke muri operation. Ibyo rero ni bya hano muri Nyiragongo, ni bya hano muri Nyiragongo. Ubu ikiriho rero sasa reka nshireho Vincent tumanukane ko w'umurenge we buri uyu munsi rwose ntago turi buze kumubona. Uw'umurenge Habari nawe turaza gukenera rwose ku makuru ye, nawe rwose amakuru ye tukaba turi buze kugenda tuyakira. Ubwo rero ikiriho niki, reka twinjire muri operation ya Sami DRC n'abasirikare ibitse batumye yanga gutaha. Abantu benshi muri kumva byinshi bigiye bitandukanye, ariko none cyitwa operation idasanzwe. Impamvu nyamukuru aba bagabo banze kuvamo hariya n'uburyo kibimeze byose mukaba mugiye kubigezwaho nanjye Fighter ndetse na Vincent. Tugiye kuba tufatikanyije kubagezaho aya makuru. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Urakomeye? Ndakomeye, nawe neza? Ewana nanjye mbonye rwose buca ibintu na amahoro. Ndaho ndashima Imana rwose n'abantu bake. Abantu bake ni bantu ubwo ngubwo uvuga? Nabankurikiye, nabadukurikiye hano ku muyoboro nyine muri iki gitondo, ndetse n'abandi bose bakomeje kugenda bagira uruhare mu kwagura umuyoboro wa Jeune Official, ndetse donc mbese n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ariko siko rwose wavuga ngo ni isi yose, ni bake urebye abantu batuye kwisi. Nuko bivuga nibyo ni bake, 130 ni bake, kandi situwe na miliyari. Birakwiye ko biyongera kugira ngo nzagufashe gushima benshi. So rero ubwo nyine abo bose ndabashimiye cyane. Vincent iki tuzinduye muri iki gitondo n'ubundi na makuru agezweho, ariko inkuru tuzaniye abantu itandukanye cyangwa se idasanzwe. Nibigendanye na zino ngabo za Sami DRC zacumbikiye abarwanyi ba FDL ndetse na FARDC. None ubu kugeza ubu bakababuze uko bataha. Nyamara M23 turababwiye iti inzira ngiri ya mutahe, ibikoresho byanyu mujyane nabyo. None ntago kuko batangiye M23 ibabwira ko ibikoresho batazabitwara, ariko aho bigeze yavuze ati none ibikoresho mu bitwara ariko muve hariya.
none izi ngabo zanze kuhava ariko nk'uko amakuru yacu arimo kutugeraho izi ngabo impamvu ziri kwanga gutaha nta yindi mpamvu nuko hariya muri iki kigo cyabo bafitemo icyitwa aduyi kuri kote ya M23 ni ingabo za FARDC ni ingabo za FDLR ndetse na Wazalendo bake barimo nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho ndagira ngo iyi operation tuyinjiremo kugira ngo abantu badukurikiye muri iki gitondo bari live hano rwose muri iki kiganiro bumve uko ibintu uko story imeze muri make Vincent urakoze bwana fighter ntabwo aba bagabo bo muri SAMIDRC cyangwa izi ngabo zo muri SAMIDRC zavuze uko zitaha ahubwo zo zibujije amahirwe zahawe na AFC 23 kugira ibintu byumvikane neza ubundi kambihere guhera igihe izi ngabo zaziye ariko wivuga ngo bibujije amahirwe ngo ntabwo banze gutaha kandi mu by'ukuri banze gutaha bitewe n'ibyo babitse badashaka kugira ute badashaka gusiga bidafite deresi gutaha kubera ko AFC 23 ntabwo yigeze ibangira gutaha none se uragira ngo basiga bari hara nta derese bafite babahaye ntabwo niba atari abo muri SAMIDRC akaba atari abo muri Malawi akaba atari Marawite akaba atari Tanzania akaba atari South Africa abo bantu bakwiye kuba baguma mu gihugu cyabo niba ari abanyarwanda bakaguma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo no AFC 23 ikabatanga aho kwiye kubatanga niba ari abakongomani bakaguma muri Kongo AFC 23 ikamenya ngo abangaba bakoze icyaha cyangwa ntibabikoze rero niba bashaka kubatwara babibujije amahirwe bawe na AFC 23 yo gutaha mu mahoro bashobora gutaha nabi mu by'ukuri kugira ngo iki kibazo cya SAMIDRC cyumvikane neza nagera mu mwaka 2023 guhera igihe baziye ubwo nujya guhera iyo ngiyo turajya kugera ukuntu bavuye muri Monisco hano muri Mubambiro mpaka bageze muri Sadeke n'ubundi hano Mubambiro aho turahagera ryari ubuse turagera ukuntu bagoswe M23 yamaze kubazenguruka bari surrounded hariya aho turahagera ryari Vincent ndabizi yuko abakunzi bacu batabura kutwemera kugira ngo tubehere icyo gihe amavuna amaboko ya SAMIDRC ubundi ni bantu ki n'impamvu bari kwanga kugenda umubano bagiranye na Wazalendo umubano bagiranye na FDLR umubano bagiranye na FARDC ukomoka kuvuga impamvu rero banze kugenda kuvuga ukuntu bafite abo bantu muri position yabo ariko utabanze kuvuga ukuntu bagiranye umubano utabizi ntiyamenya ibyo ari byo ngamenye iyo bihera niyo bijya reka tubyaze umwanya igihe umusaruro ngaho dutangire muri 2023 nkuko wari ubivuze nta kibazo Vincent urabizi yuko mu gihe habanje kuza ingabo za East Africa bitaga aircraft zirimo ingabo z'abarundi ingabo za Kenya zirimo ingabo za Uganda biza kubaho yuko Kisegeti ategeka izi ngabo za aircraft yuko zikwiye kurasa M23 birangira izi ngabo ziryanze noneho ubutegetsi bwa Kinshasa butangira gutoteza umuyobozi w'ingabo za Kenya bamubwira yuko ntacyo azabona asobanurira abakongomani kubera yuko yanze kurasa uwo bita umwanzi w'abakongomani ariwo M23 aho rwose turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako M23 icyo gihe yari itarihuza n'icyo bita Alliance Fleuve Congo icyo gihe noneho ingabo z'Abagande ingabo za Kenya basigara bavuga yuko badashobora kurasa M23 kuko icyabajyanye bari ukurinda umutekano w'abaturage ndetse no gucunga ibice M23 yavuyemo kugira ngo FARDC FDLR batabigeramo ongeramo n'ingabo za Uganda ndetse na Sudani y'Epfo no bose bari bariyo Uganda na Sudani y'Epfo icyo gihe Wazalendo ritaravuka ariko FARDC yakoranaga na FDLR ingabo z'Abarundi zisigara ziyemeje kugira ngo zihangane na M23 nk'uko byifuzwaga na Kisekedi
birangira noneho ubutumwa bwa aircraft bushojwe ingabo za Uganda zirataha ingabo za Kenya zirataha ingabo za Sudani y'Epfo zirataha ingabo z'Abarundi zanga gutaha zanze gutaha M23 zikubita ishuro ni nayo zitwaye izijyana za Mashyitsi irazomota zikomeza zigendaho FRDC ifite ibyo ngo urabyibuka ibyo birangiye urabizi yuko habaye amatiku hagati ya Kenya ndetse na Congo kuko Kenya yari ifite ubuhuza bw'ibiganiro bya Nairobi Perezida Tshisekedi atangira kuvuga yuko Kenya ngo ibogamira ku Rwanda atangiye kwikoma Ruto ibyo twatangira ngo urabizi turabyibuka icyo gihe byaje kurangira ingabo z'Abarundi zimaze gushushirikanwa zijyanwe zigera mu Burundi habaho amasezerano ahuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Congo tuvuga Congo bumve Repubulika Demokarasi ya Congo ntibumve Congo Brazzaville yego birangira Tshisekedi agiranye amasezerano na perezida w'u Burundi yuko amuha abasirikare kandi abasirikare amuhaye buri musirikare azajya ahembwa $5,000 by'idolari. Ndashaka kugira ngo twihute rwose mpaka tuguye kuri perezida ndagira ngo mbigeho rega kugira ngo umuntu wakoze subscribe uyu munsi wa none amenye nyirizina Samidiar siturukahi amateka yawe nayahe umubano wabo na FDLR umubano wabo na Wazalendo umubano wabo na FARDC ibyo birangiye bamaze gusinyana amasezerano n'u Burundi ingabo z'u Burundi ziraza zitangira gukubitwa zitangiye gukubitwa na Perezida Tshisekedi atangira kwifashisha ibihugu byo muri SADC yuko byamuha ingabo ajya muri Angola iramwangira ajya muri Afurika y'Epfo iramwemerera urabizi yuko Kenya yari isanzwe iri muri izi ngabo ariko ntabwo ari kujyayo ngo bababwira ati nimuze n'ubundi mudufashe ntabwo ari kujyayo mu Rwanda ari byo ingabo zabo bari bazanze ngo ntabwo zajya muri aircraft mu ingabo za East Africa kuko mu Rwanda ngo bafitanye ikibazo niko Tshisekedi yitwazaga aragenda ntabwo ari kujya mu Bugande kubera ko yabwiye Abagande ngo bazaze M23 bukanga ajya muri Mozambique baramwangira ajya mu bihugu bya Zambia baramwangira ajya muri Tanzania iramwemerera maze kumwemerera aragenda ajya no muri Malawi nayo iramwemerera ibihugu 3 muri 16 bigize uyu muryango wa SADC bimwemereye yuko bigiye kumuha ingabo ubwo twageze tayari muri SADC SADC noneho izo ngabo bahita bavuga ngo ni ibihugu 3 tubyite Troika turayitwa ni Trua bamaze noneho gufata ibyo ayo masezerano barayagirana barayasinyana ariko abantu bakagenda batukumbura basanga Repubulika Demokarasi ya Kongo na Afurika y'Epfo yasinyanye amasezerano n'ingabo za Afurika y'Epfo SADC ariko cyane cyari kihishe inyuma y'ibyo ngibyo ni amabuye y'agaciro ari yihishe inyuma y'ibyo byose ariko muri Afurika y'Epfo minisitiri w'ingabo agiye gusobanura ikijyanye ingabo za Afurika y'Epfo muri Kongo avuga yuko ngo bagiye kurinda ngo umutekano muri peacekeeping bagiyemo niyavuga yuko ari ingabo zigiye kurwana n'ingabo za uz'umutwe wa M23 noneho ibyo birangiye Malawi nabo bavuga yuko ngo bagiye kuza ngo ariko ngo ikibazanye ngo ari ukurinda amahoro hagati kurinda umutekano hagati y'abaturage ngo hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ibyo birangiye na Tanzania abariko babivuga ariko misiyo yari yo kuza kurwanya M23 icyo kimaze kurangira bamaze kubyemeza ni naho 2023 irangiye mu kwezi kwa 12 niho minisitiri w'ubutabera minisitiri w'ingabo ndetse na perezida bashinze umutwe witwa Wazalendo baravuga ati Wazalendo ni mu rurimi rw'igiswahili kivuga ngo bakunda igihugu tugomba gushyira abantu bakunda igihugu baza kudufasha kurwana na M23 kubera yuko bari babonye abantu muri FARDC batangiye kujya birukanka baravuga ati dukwiye gufata abareserviste tugafata FDLR
tugafata imitwe yose yitwaje intwaro irimo hano muri Repubulika ya Kongo ikivanga natwe tukadufasha kurwanya umwanzi noneho tugategera mu masezerano ya Nairobi kugira ngo bino biganiro tujye tubijyamo kuganira n'imitwe yitwaje intwaro ariko iyi mitwe isanzwe dushyigikiye M23 noneho ikaza iyi mitwe yose ikayihuriraho ikayibwira ko iby'ivuga bidafite ishingiro abo bazarendo noneho baje bati nta kuntu tuzafata FDL izi gukorana na FARDC bizagorana kaduhimba umutwe nabo bajya mu bazarendo nabo bajya muri bazarendo bivanga na ya mitwe myinshi irenga muri 200 bahita baza noneho batangira gukora icyo bita bazarendo bajya guhangana na M23 ari FDL ari bazarendo nyine iyo mitwe yose yihuje na FARDC noneho kubera yuko FARDC urumva ko ari ifite intege nkeya ariko FDL izije kubatera intege wazarendo izije kubatera intege bahita bafatanya noneho bahita bunga ubumwe n'ingabo z'abarundi kuko bari baraturemye amasezerano batangira kurwanira hamwe M23 noneho itangiye kubakubita tungumwe nanone na SAMIDRC twese twihuze yaba FDL yaba SAMIDRC yaba FARDC twese dusenyera umugozi umwe dusangira amakuru y'ubutasi dusangira intwaro dufite dusangira ibiryo dusangira imiti duhangane na M23 niyo mpamvu ubu muri ya masezerano nubwo ntarutse ibintu byinshi ariko naza kubigeraho yuko M23 ku itariki 18 z'ukwa yegeranye amasezerano na SADC baravuga tubemere kuzacyura intwaro zanyu ariko ntabwo muzacyura intwaro za FDL ndetse n'iza FARDC ubundi naho nari ncanga uhita ugera dukomereza aho ngaho none ibyo bamaze kubyumvikana aho byari bishingiye ko cyagiye bamaze kwivanga n'ingabo z'u Burundi bamaze kwivanga na Wazarendo bamaze kwivanga na FARDC ndetse na FDL intwaro barazisharinze kuzisharinga za ntwaro za FARDC zijya muri SAMIDRC za ntwaro z'abarundi zijya muri SAMIDRC za ntwaro za Wazarendo ariko nazo ziba muri FDL ndetse zikava no muri FARDC no mu Barundi birangira nazo zigiye muri SAMIDRC byose noneho za ntwaro zirivangavanga akaba ariyo mpamvu M23 avuga ati muzatwara izanyu izindi ntabwo muzazitwara hari ikindi cyajeho MONUSCO nayo yaje kuza muri coalition yihuza na FDL yihuza na Wazarendo yihuza n'abarundi yihuza na FARDC yihuza na SAMIDRC barwanira hamwe noneho bamaze kurwanira hamwe M23 itangira kubakubita ishuri irakubita ishuro iraza ifashe umujyi wa Goma ariko yafashe umujyi wa Goma yabanje kugisohora amatangazo menshi atandukanye turabwira MONUSCO yuko idakwiye kwifatikanya na FDL idakwiye kwifatikanya n'abarundi idakwiye kwifatikanya na FARDC idakwiye kwifatikanya na Wazarendo ati kubera bande iki ya MONUSCO ivuga yuko baje gucunga umutekano w'abaturage ndetse ije kubungabunga amahoro n'umutekano ntabwo yaje kurwana ataba FARDC yuko yitandukanya na FDL ndetse na Wazarendo ati ko dusaba MONUSCO yuko yitandukanya na FARDC kurwana na Wazarendo ndetse na FDL n'abarundi ko numva urajya kugeraho nshaka ngo tugere bitinzera ndongera amagera reka manzi usobanura ibintu kugira ngo abantu babyumve neza bataza kubifatira hejuru ariko bazi imboni imvano yaho byaturutse baraza babwira abarundi ati nimusubire mu gihugu cyanyu kuko twe turaharanira uburenganzira bwacu ibyo ngibyo noneho haje kuzaho nyuma n'abacancuro bari muri Romania nabo bihuza n'aba ngaba bamaze kwihuza n'aba bihuza na SAMIDRC bihuza na FDL bihuza na Wazarendo bihuza na FARDC bihuza ndetse n'abarundi na MONUSCO bamaze kwihuza ikintu kinini cyo kurwana na M23 M23 ibwira Kongo ati abacancuro ni mubareke mureke tujye mu biganza barabyanga bapota abacancuro muri Romania baratwirira bamanika amaboko bamaze gufata umujyi wa Goma
abacancuro ubonye ukuntu babanyambirije mu gitondo izuba riva nta kintu na gito bacyuye cyakoze babemerera gucyura amafaranga yabo bari barapuriye barataha barabonye banyura kuri grande barriere yego bose babwira abarundi ati nimutahe baranga batangira bafata abarundi mateka baraberekana babereka itangazamakuru amanywa n'ijoro abatarapfuye babwira FDR ati nimutahe iwanyu baranga birangije mu gitondo wabonye yuko bagiye berekana aba FDR batandukanye bakanabacyura mu Rwanda bakabatanga hashize iminsi ejo bundi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu berekana General Gakwerere ndetse n'aba Brigadier Gakwerere n'abandi bese bari mu majonda yambaje barataha babashyikiriza ubutabera bw'u Rwanda abakoze ibyaha barakurikiranwa abatarakoze ibyaha bajyana mu ngando utakivuyeho hasigara n'abarundi na Samiti yabo na Monisco abarundi bahita bahungira za Kavumu kandi barabakubita barahava bajya za Bukavu barabakubita bajya Kamanyura barabakubita bahungira Uvira baravuga ati tuzahanga no muzajya hose tuba muri wanyu nimutera imigeri tubatangeyo kirarangira icyo kirangiye baragaruka ucyegiye babwira Samiti yarafati ubutumwa bwanyu bwabazanye no guhangana none mwamanitse ibendera ry'umweru mwataje mu kati wanyu banga gutaha banze gutaha inama ya EAC iraterana yanzura yuko abantu bo muri Samiti bakwiye gutaha barabyanga inama ya SADC iraterana ntiyemeza nyirizina yuko bataha ariko baza kuganira bahuye baravuga bati dukwiye gukora inama iduhuza na EAC kugira twanzure ukuntu iherezo ry'ubutumwa bwa Samiti bwagenda abakuru b'ibihugu ba EAC ndetse n'aba SADC banzura yuko ingabo za Samiti zikwiye gutaha Samiti nayo iravuga ati tuzataha Malawi perezida yemeza yuko bagiye gucyura abasirikare babo ko mbona umwanya wawe wiharira ko mbona umwanya wawe wihariye reka ntangize hano urahita ukurikiraho nta kibazo mpa nk'umuntu umwe Samiti noneho Malawi yemeje ko abasirikare babo bataha Afurika y'Epfo nayo irabyemeza Tanzania ntiyerura neza ko abasirikare babo bataha reka ntumize agaca ubwo mbe ndinywera none inama ya SADC yemeza yuko abasirikare ubutumwa bwa SADC bwa Samiti babushyizeho iherezo ko abasirikare bakwiye gutaha icyo kirangiye batanga basa n'abantu makumyabiri na gatatu yuko izafungura ikibuga cy'indege kugira banyure ibyo makumyabiri na gatatu iravuga ati ntabwo bishoboka nuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiye kubanza kugikora kuko aribo bagishenye bafatikanyije na Samiti ibyo ngibyo biza kurangira baza kwihuza noneho Samiti SADC yihuza na AFC makumyabiri na gatatu basinyana amasezerano ngira ngo ayo masezerano ndayibuka uje uribuka ko basinyanye amasezerano Samiti imaze gusinyana amasezerano SADC ubwo na Samiti byose reka tubishyire hamwe bemeranya yuko bagiye gufatikanya kubaka ikibuga gusana ikibuga cy'indege cya Goma noneho izo ngabo zikazataha zinyuzeho kandi bakazacyura ibikoresho byabo ariho babinyujije ayo masezerano bayasize ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu bamaze kuyasinya ku itariki 11 nta kwezi kurashira ingabo za Samiti zafatanyije na FDR zifatanya na FARDC zifatanya na Wazalendo ndetse na Monisco batangira kugaba ibitero kuri M23 kugira ngo bisubize umujyi wa Goma warabimenye utangiye kugera hazima noneho rero sasa ibyo byabaye ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane ariko icyo gihe ingabo za Samiti zimaze gutsindwa zimanitse ibendera ry'umweru urabona ko ari amashusho yari yacishikanye y'abasirikare ba Afurika bavuga ati turashize ubwo sinigeze garuka ku kuntu imirambo y'Abanyafurika yacyuwe ya Tanzania ya Malawi abagore batwite abakomeretse n'ibindi sinabigarutse ariko ngira ngo badukurikirana byose barabizi ibyo birangiye makumyabiri na gatatu ubundi yari yatangiye kugota ikigo cya Samiti cyari kimubambiro cyari cya hano mu mujyi wa Goma ariko ari nka kwigota ingabo za Monisco
ibi noneho bibaye by'uko bakoresheje drone zabo ndetse bagana n'amakuru y'ubutasi yerekeranye no kuri M23 y'ipozisiyo mu mujyi wa Goma kugira ngo bayitere ku itariki 11 M23 ku itariki 12 ahita ifata icyemezo igota ku buryo bufatika yongera abasirikare igota SAMIDRC igoma igota SAMIDRC mu gice cya Murambiro noneho SAMIDRC rero kubera ko yari afashe abasirikare bagera mu 300 harimo FDLR harimo Wazalendo harimo FARDC yari abashyize mu kigo cya Murambiro ariko ikabashyira mu kigo cya Murambiro bavuye muri MONUSCO ngira ngo urabyibuka ukuntu Kayiko yavuye muri MONUSCO akajya muri SAMIDRC akava akomeza agenda mu bindi bice agera za Beni ndetse na za Horikari ngira ngo ibyo byose urabyibuka ibyo birangiye MONUSCO y'amasezerano bashyizeho hagati ya SADC ndetse na AFC-23 AFC-23 muri Ngambani niyo mufatikanya na Wazalendo mugafatikanya na FARDC mugafatikanya na MONUSCO mukaturasa kugira ngo mwisubize umujyi wa Goma ntabwo tubemerera ni muve mu gihugu cyacu muve mu gice twafashe mu geni ubwo birangiye SAMIDRC ku itariki 11 yari yakoze ikintu gisa n'ikinamico ikora inama muri Tanzania ivuga yuko mugiye gutanga ugiye gushyira mushyize mu itsinda utegura uburyo bazasaba inzira mu Rwanda bagataha ariko kugera ku itariki none turi ku itariki 23 n'ebyiri none turi ku itariki 22 ntabwo bigeze babyoza batahe noneho baratangira bo bitwaza yuko batumvikanye na M23 uburyo batanga ariko makuru nyirizina hari ni ba basirikare ba FARDC ba FDLR ba Wazalendo bafite mu kigo cyawe cya Murambiro ukuntu bimeze ahangaha amakuru mfite ngiye kuguha uri bwongere kuri ayo nawe ufite nuko ubu tuvugana hariya ngo harimo abasirikare nk'uko twiriwe tubivuga ndetse n'ibinyamakuru byabivuze harimo abasirikare benshi ndetse harimo n'abayobozi bakuru ba FDL ndetse na FARDC na Wazalendo n'uyibagirwa na Wazalendo bake barimo amwe mu makuru rero ariho nuko ngo aba basirikare bambitswe uniform no bambaye SAMIDRC ibyo ndabizi nawe urabizi nahoze mbona urimo kugenda unabivuga uvuga ukuntu ngo bagiye bagabagabana ibintu bijyanye n'indimi kugira ngo habeho egalite cyangwa se partage imidoki bagabane babasaranganye bangane hate kubaho igabana ritaringaniye partage inego so hanyuma ndagira ngo mbabwire ko ibambaye uniform ya SAMIDRC ariko M23 yamaze kugera bimenye abo nabo ibazengurutse imeze nk'ibateza umute none baravuga bati turagira ngo dusabe amazi muri MONUSCO tubasaba ibyo kurya baduhe spaghetti baduhe umuceri baduhe kawunga n'ibishyimbo ati noneho twebwe niyo mara kubiduha ati nubwo ikigo cyegeranye
ati kandi M23 ikabigose nta buryo twafata bano bantu ngo tubakure mu kigo cya Monisco tubazamukane tubashyire mu kigo cya kandi mu bambiro ataho icyo turi bukore turagenda dupakira imodoka ibyo kurya dupakiremo amavuta dupakiremo imiceri ndetse na spaghetti n'amazi tujye dushyiramo bano basirikare ba FARDC na ba Wazalendo ndetse na FDLR tubinjize none tujya kuvoma tubinjizemo ati kuko batadushaka niho tuzabasha kubinjiza bose tubashyire hamwe niko barikoze noneho bagejeje mu kigo cyabo cya miliyari kiri mu bambiro ko abasirikare bari abapfuye baroti uniform buri wese 3 bari ababaye bakaze buri wese afite uniform 3 bari abagiye batwite buri wese afite uniform 3 ndetse n'abari abahasigaye urabizi yuko abasirikare bagira hafi 2500 yaba Afurika y'Epfo Tanzania ndetse n'abamarawi baravuga ati bino 3000 by'aba FDLR by'aba FARDC ndetse na Wazalendo ati turaza kubagabanya n'imyenda noneho bahite abasamidiyasi umuyetade tuvuga icyongereza azaba umumarawi azaba umumarawiti umuyetade tuvuga icyongereza azaba uwo muri Afurika y'Epfo ati uvuga igiswahili cyaba muri FDLR cyaba muri Wazalendo tuzamwita ko ari muri Tanzania none abari kucyo babarura amaze kubabarura gutyo babashiramo kuko 23 cyari yigeze ijya kubasuka ngo imenye ngo aba naba kandi n'umubare ntabwo waruzi neza w'abantu bafite kuko zibari 23 ntabwo ari yigeze ibona amasezerano nyirizina ya FARDC cyangwa ya Tshisekedi na Afurika y'Epfo imenye ngo Afurika y'Epfo yazanye abasirikare aba naba cyangwa imenye ngo Malawi yazanye abasirikare aba naba ashwe da cyangwa imenye ngo Tanzania yazanye abasirikare aba naba never icyo baravuga ati bazaza bibeshye bino 3000 turigabanya bino bihugu 3 none abavuga igitware bahita bajya muri Tanzania abavuga icyongereza bajya muri Afurika y'Epfo na Malawi M23 bizasobanukirwa ibyo none bamaze kubikora gutyo baravuga ati turatuje ejo indege niyo vango zirahagurutse tuzabatwara buryo leta tubajyana nta umenye ibyabaye M23 noneho yisubiyeho uyu munsi baravuga ngo bari buze gutaha baratabyemeza M23 igiye kubareba ati tubakore cortege mutahe kuko bari bamaze gusaba inzira mu Rwanda u Rwanda rwarabemereye bahita bivumbura bakavuga ati turi butahe dute ducyuye zahabu zacu twasahuye turazinyuza he abo Wazalendo dufite turabajyana ariko twabise aba Tanzania kandi bakaba badafite passport za Tanzania abo FDLR turabanyuza he ko twabise abo muri Malawi kandi badafite passport za Malawi abo bantu bo muri Afurika y'Epfo twita FDLR turabanyuza he ko badafite passport za Afurika y'Epfo ati niburi yabari indege bari kwiroharohamo bose n'abari indege bari kwirohamo n'abari kubaka passport ko nta kindi gihugu bari kunyuramo niyo banyura muri Tanzania bari kuhagera bakuramo ba Tanzania kuko baziranye kuri biro bagahita baguma bose gutyo nta kuvuga ngo zana passport tubone tugusinyire ariko kunyura mu Rwanda bakavuga ati nta kunsuranyije abantu ba Wazalendo nta kunsuranyije abantu ba FARDC nta kunsuranyije abantu ba FDLR kandi harimo abashakishwa bazwi ahubwo ko twivumbure twanze gutaha uyu munsi none twivumbura turakomeza dushaka ukuntu twateza ibibazo n'akadurubayo habe hari mu Rwanda noneho bazacikire mw'iyi mirwano nicyo babibye niyo mpamvu uyu munsi banza gutaha kubera batabona ukuntu batwikisha abo ngabo bari kumwe kubera ko batabona ukuntu babatambukana kandi barabizi ko ari aba FMDRC ari aba FARDC ari abazanye n'aba FDLR uwo niyo hurizo bafite akaba ariyo mpamvu bari kwiriza nk'abana bivumbura nk'abana bakanga gutaha nk'uko bari babyemereye ibirayi 23
ntabwo byoroshye ubwo barimo bashakisha ukuntu robura bari buze kubigoronzora mpaka babonye uko ubundi nge ndabona impamvu buri aba bantu bari gutegura ibitero kwari kugira ngo nuko uzirangabo zibagose za M23 zihume cyangwa se zise nk'izigiye gutabara babona ukuntu nabanga bava muri iki kigo kuko muri iyo urugamba rukomera hano Igoma kubera yuko ni nako bahungishije bakayiko ndetse n'abacibanga barahumije 23 batera itero bitandukanye nabo abantu batundura batika gutabara hariya kuko bikomeye mu gutabara abandi barabwa babiteye bashaka kujya gutabara bagiye gutabara nibwo bahise basora babandi 800 bagenda n'icyo kibunge nabo ingomwa bajya n'icyo kibunge uko bari bagiye banatuma bari bambaye imyenda usa nayo muri 23 utandukanye abantu bo muri 23 ndetse na muri FDL na FARDC na Wazalendo bari bambaye imyenda isa byari bigoye ngira ngo abate ko abantu bo muri 23 bamwe bambaye imyenda ya garde presidentielle harimo bambaye imyenda ya FARDC harimo n'abandi bambaye indi myenda utamenye baje baciye bakavuga ati bariya turuzi hano bambaye imyenda isa gutyo katwambara imyenda isa n'iyabo bahita babaroha gutyo rero none aba FARDC umuwe makumyabiri abona umuntu wambaye imyenda isa n'iye amwegera ngo mutaka baturiye n'atabaranye natwe bagahita bacika gutyo urabizi ko bamwe bari mu bitaro barigize abarwayi uko makumyabiri yaje kubivumbura ikajya kubakuramo icyo nacyo ni ikimenyetso cyakoreshwaga yuko ari ubugambanyi bwari bwarateguwe kandi mu buryo bukomeye ku buryo makumyabiri tutaza kubimenya ngo ijye mu bitaro bari gutera skandale bakata ku mujyi bahereye mu bitaro. Hanyuma Vincent nyuma y'uko rero mu M23 yabwiti murataha ndetse bakanabyemeranya bakemeza ko n'u Rwanda rugomba kubaha inzira bikaba badashaka kuva hariya makuru ndimo ndagenda nakira ngo nuko M23 bashobora kuza kwicara bagatekereza ikindi kintu iyi Samide arasibaraza kuyikorera kugira ngo bave hariya. M23 nta kindi kintu gutekereza n'ibintu bibiri. Ikintu cyambe iri gutekereza guhamagara abakuru b'ingabo bari bihugu batinye amasezerano kababwira ati abantu banyu bari hano nk'imfungwa z'intambara. Niyo mutifuza yuko uko basabye inzira mu Rwanda babikurikiza bagataha usoka ntabwo tuzongera kumwemera kwinjiramo tugahita tugita tumukorera tumucyure aho tutakunyuza ntabwo bibareba ntabwo tuzongera kwemera yuko babona ibyo kurya cyangwa amazi n'ibindi cyangwa bakaninjiramo bakabasaka ku ngufu nabyo nyine ati ibyo mufite ntabwo nibishyira muzongera kwemererwa kujya gushaka ibindi M23 ikoze itakora ntiyabarasa kubera yuko bayishinga ibyaha by'intambara ahubwo icyo yakora yabikora akora kwa MONUSCO usotse akaba ko agiye gusura iwabo atagaruka noneho usotse avuga ngo agiye hanze bagiye tamucucubikanya agenda M23 ikazinduka ikavuga ngo nimusoke nta bindi musoke ariko iyo nzira ikabigoye kubera ko bafite intwaro bashobora kwiyunza bagatangira kuresa M23 none M23 yabishyura bakaba twese baduteye mu kigo bikaba byari ibyaha by'intambara bishyirwa M23 kandi M23 ubona ko yigengesera kugira idakora ibyaha by'intambara yarabwira ati mwaratsinze muri ingabo zatsinzwe ariko twabahaye pagere yo gushyura intwaro zanyu ariko ni mu bicaka ibi bintu rero murimo ntabwo tubyemera bakaba bafite nabo strategy zo kuvuga ngo tugiye kudeploya igisirikare cyacu ati mu mujyi wa Goma hari abafamili yarafite tuvuga 2,000 turazana natwe 10,000 by'aba M23 binjiremo tubakuremo ku ngufu umuntu umwe ajya afatwa na batatu tubabohe mutahe muboshye ati kuko niyo nzira yindi mukeneye kuko mwanze gutaha ubundi birangira baciye ku ngufu intwaro bazigumane iyo kuvuga ngo twagiranye amasezerano no kwemera yuko mucyura intwaro biveho ubona ariyo nzira ifite ariko igishoboka cyose
nuko Samidiase ubona yuko abaperezida bemeranyijwe n'abakuru b'ingabo babo ariko baza kuganira na Samidia na AFD 23 ariko bafite indi mipango bari gupanga kugira ngo bifatire umujyi wa Goma. Noneho y'amasezerano Kigali ari mu kirere kuko yambuye umujyi wa Goma basigare bakontorora. Ubona ko ariko bakirimo batekereza nuko M23 yamaze gukoresha iperereza ryayo ikabavumbura ikamenya icyo bagamije, ariko ubona bari abaperezida baratekereje ibindi bashaka gukora kugira ngo bigarurire umujyi wa Goma binyuze mu mayeri n'amanyanga mu gihe M23 yaramuka irangaye. Vincent ngira ngo ibi bya Sadeke n'ubundi turakomeza kugenda tubikurikirana dore ko biri no kuvuga rwose ko izi Sadeke uyu munsi none ngo zishobora kuba zakwambuka. Reka turebe ikiri buze kuvamo, ahubwo ngira ngo twakwigarukira ku rugamba rwabaye ku mugoroba washize. N'urugamba rugwa rukomeye cyane ruri kuvuga rwose rwabere hano hantu bita za Nyangezi. Vincent ngo rwa rugamba ruri kuri tension iri hejuru cyane. Nibyo ivuga M23 tunezera wazana bahanganye ku buryo bikomeye mu bice bya Nyangezi. Aho M23 iri gushaka gukura Wazalendo yagiye ikora infiltration mu bice bya Nyangezi mu bice bitandukanye. Ariko urabizi yuko Kamanyura haba Uvira haba Gatogoto Abazalendo barari benshi kandi bakomeza kumanuka baza kugira ngo bakore M23 magano gace ka Nyangezi. Yego. Noneho ngo bazamanuke ngo bahure n'abazava muri Kawuzidiye kandi none baje gufata umujyi wa Bukavu bamaze gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ibyo ngibyo nibyo bituma M23 isa n'ikora isuku n'ibice igangana na Wazalendo kugira ngo ibakuremo noneho yizere yuko ifite umutekano mu bice bya Nyangezi ndetse n'inkengero zayo. Yego. Uyu munsi rero habaye intambara ikomeye cyane ku buryo bumvikanye imbunda ziremereye ku bihande byombi. Abaturage batangira guhungira mu bice bya Panzi, abandi bahungira muri za Kamanyura. Kubera yuko babonaga Wazalendo yari umunyu. M23 yari udasekuye barahangana ku buryo bukomeye. Ibi byagabaga ndetse no mu gice cya Burungu aho bita Businga. Ku muhanda nimero 5 naho habaga imirwano ikomeye cyane ku buryo M23 yari ihanganye na Wazalendo kugira ngo bakure Wazalendo muri Businga kuko Wazalendo imaze igihe ifite agace gato ko kuri Businga. Na M23 ikagira kandi gace bameze nk'abagabana. M23 kubakura na bino bice kugira ngo Warungu ikontore ivuga ngo turayifite yose Wazalendo nirimo. Ariko Wazalendo kubera bya bindi bundi byo kuba amafaranga baherewe muri Uvira nabo bakarwana nk'abiyahura kugira ngo barebe ko bazabona andi mafaranga. Ibi mirwano nyine n'iki gice byo ikomeza kuba akasa mutwe amanywa nijoro. Yes, ngo urugamba ngo byari ibitero bigera kuri 4 ngo kuko bamwe ngo bari baturutse za Kaziba, abandi baturuka yitwa ngo ni Ngomo, abandi baturuka yitwa ngo ni muri iyo misozi ya hafi na za ubwo urumva baturutse hafi na za misozi za hano kuri bariyeri n'ubundi ya Kamanyora zitwa ngo ni za Rubarika muri iyo misozi, abandi ngo baturuka hakurya muri ngo ibitero ngo byari bikomeye Vincent kugeza ubwo M23 byasabye ko isaba umusada uturuka muri Bukavu kugira ngo babashe gusinsura cyangwa se gusubiriza inyuma izi ngabo. Urumva ko urugamba rw'ejo mu masaha rwose yo ku munsi w'ejo rwari rukomeye, dore ko ngari n'urugamba rwatangiye hafi mu masaha ya saa 11 za mu gitondo ruza kurangira cyangwa se ruza guhosha ku isaha y'isa 9. Urugamba rero barukomeye kubera yuko ari Wazalendo ivuga turabona backup ivuye Uvira. Turabona backup ivuye mu kiyaya cya Ruzizi. Turabona backup ivuye hano za Kamanyora ariko za Gatogoto. Noneho M23 ikirete backup iva za Bukavu ndetse no mu bindi turabona yuko umunsi w'ejo washize kuri twabonye ukuntu M23 yikuye muri za Kare za Katana ndetse n'ahandi bakamaruka bajya ku kibuga cy'indege, ariko batabuza no kuza gutabara hano mu gihe babona Wazalendo itangiye kwigira ibibazo. Niyo mpamvu ubona ngo urugamba rurushaho kuba rubi rugakomeza rukagira imbaraga bagakomeza guhangana amanywa n'ijoro bagahangana amasaha menshi. Nuko buri wese afite abaza kumusova
baturuka uburyo baturuka ibumoso impande zose bahari. aha ntabwo biza koroha rwose ibiri kubera hariya hantu. Hanyuma tuvuye rero ku by'uru rugamba situzi reka tuze kureba no mu yandi masaha ese baraza kuba nanone bongera gutana mu mitwe biragenda bite dore ko hano irugamba ruri ahangaha rwose rukuba mu buryo butandukanye cyangwa se butunguranye. Reka ahubwo twigarukire ese wamenye neza ko ku munsi w'ejo wa mugabo uherutse kugirwa umuhuza w'ibihugu bibiri ndavuga igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri yasuye Kongo ndetse akaba yanasuye u Rwanda. Nabonye perezidanse y'u Rwanda ejo hashize nyine handitse twita ivuga yuko perezida wa Togo Faure Nyasimbe akaba n'umuhuza nyine ukurikirana iriya porosesisi y'u Rwanda hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda kugira ngo baganire ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi byerekeranye n'umutekano. Ndabonye perezidanse y'u Rwanda rero yavuze yuko perezida yamwakiriye baganira ku byerekeranye n'ukuntu ibiganiro bya Rwanda byakomezwa, ukuntu aka karere k'ibiyaga bigari kabonerwa umutekano nyine hashingiye kuri ibyo biganiro. Bakareba impungenge u Rwanda rwerekanye uburyo FARDC ikorana na FDL n'uburyo ibitero byagiye bigagwa mu Rwanda byagiye bigira ingaruka ku baturage. Mu by'ukuri nabonye baganiriye ku bintu byinshi byerekeranye n'ukuntu u Rwanda rwaganira na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwerekana impungenge rufite, u Rwanda rwerekana uburyo rwiyemeje yuko imyanzuro y'akarere ka SADC ndetse na yashyirwa mu bikorwa kandi ko rutiyemeje kubishyira mu bikorwa. Ndetse u Rwanda rwerekana n'uburyo rwemereye ingabo za Samindi yarasinzira. Ibyo byose tubona babiganiriyeho nubwo tutarabona itangazo rivuga muri rusange ibyaganiriwe byose bitanga detaye, ariko perezidanse y'u Rwanda yabigaragaje ibyandika kuri Twitter ya Village Urugwiro. Ubu ngubu uyu Nyasimbe akaba aje mu Rwanda nyuma y'uko n'ubundi avuye i Kinshasa ko yari yagiye kubonana na Tshisekedi baraganira nubwo ibyo baganiriyeho mu buryo burambuye batabigaragaje ariko twarabibonye mu binyamakuru ndetse na social media. Akaba nyine yaratangiye urugendo nyuma y'uko avuye no muri Angola. Kuko urabizi yuko yatanzweho umukandida na perezida wa Angola igihe yari amaze kwikura mu kuba umuhuza mw'ibi biganiro kubera ko ari kumwe afite inshingano zo kuba ayobora Union Africaine. Bagiye kwibanda ku iterambere nyine rya Afurika ndetse n'ibindi bimureba nk'umuyobozi wa Union Africaine. Birangira rero atanze umukandida perezida wa Togo ndetse Union Africaine iramwemeza. Imaze kumwemeza mbere yuko atangira imirimo yiwe yabanje kujya muri Angola bajya kubiganiraho na perezida wa Angola ariko akabana n'umuyobozi wa Union Africaine kandi akaba nyine n'umuntu wari wabanje kuba umuhuza mwa bino biganiro. Bamaze kubiganira ejo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahavuye n'urayizoza mu Rwanda. Dutegereje kureba niba avuga igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intumwa zayo ndetse na Repubulika y'u Rwanda igihe intumwa zabo zizahurira bakabiganiraho kandi yenda imyanzuro bafashe bagateganya n'uburyo izashyirwa mu bikorwa. Nubwo mbona rimwe na rimwe Tshisekedi imyanzuro ifashwe kuyishyira mu bikorwa bimugora kuko akenshi akunda kurangwa n'uko ahindagurika kenshi. Dutegereje kureba rero ibizavamo nyine mu byemezo bizafatirwa mu biganiro bizahuza izi manza uko ari eshatu. Ubwo rero Vincent twagushimira cyane rwose niba nta yandi makuru waramukanye muri iki gitondo. Andi makuru turaza kuyagezaho bukeye numva twatugiye turekeye. Nguko rero ngayo bakunzi ba Eugene Official ubwo reka tubashimire cyane tubabwire ko andi makuru ari mu masaha ari imbere mukomeze munogerwe na gahunda zacu turabakunda cyane
ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.